Zenideok, poza da gaur hemen egotea. Loiolan, Ignazioren etxean, bakeaz hitz egiteko. Eta leku honek badu zerbait berezia. Hemen bakea ez da hitz hutsa, historia bizia baizik. Permitidme empezar con un dato que a veces olvidamos. Muchos sabréis que Ignacio vivió entre 1491 y 1556. Y en esos 65 años de vida, Europa apenas conoció un solo día de paz. Francia y el imperio en guerra permanente por Italia, Navarra conquistada y disputada, Roma saqueada en 1527, los turcos a las puertas de Venecia en 1529 y la cristiandad rota por dentro por las guerras de religión. Es un modo para decir que la espiritualidad ignaciana no nace en un jardín tranquilo, sino en medio de un mundo en conflicto, un mundo en guerras. Eta Ignazio berak ere etzen bakarra bakearen bidetik iretsi. Zauritua iritsi zen etxe honetara 1521 kainoi bolada batek hankan eginako zauriarekin. Eta era berean bere ametsak apurturik. Proposatzen dugun pakea ez da inoiz gatazkarik ezagutu ez duenaren pakea. Errekonziliazioaren pakea edo sendatzearen pakea da. Eta horrek dena aldatzen du. Ignaziok proposatzen duen pakea ez da privilegiatuentzat, baizik eta denontzat, zaurituok garenontzat eta bideak zabaltzen dituen pakea. En las lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy, aparecen escritas, parece que están escritas para este tema. En la primera lectura, Dios se le aparece a Salomón en sueños y dice que le pida lo que quiera. Y Salomón, como rey que podía pedir victorias o riquezas o más poder, solo pide una cosa: un corazón que escuche, capaz de distinguir el bien del mal. No pide respuestas, sino pide capacidad para escuchar. Horixe bere ikasi zuen gure Ignaziok etxe honetan. Hilabetez ohean etzanda. Barruan zer gertatzen ari zitzaion entzuten ikasi zuen. Pentsamendu batzuek utzik eta triste uzten zituela. Eta bestek poz eta bake betean. Eta ametxe jaio zen disernimendua. Eta hor dago gaurko leloaren lehen giltza. Ignaziorentzat pakea ez da une bateko sentimendua, irizpide bat baizik. Erabaki batek bake sakon eta iraunkorra uzten digunean, ez da zorion pasakor bat, espiritua handabilela esan nahi du. Y el Evangelio de hoy nos regala la imagen del tesoro escondido. Un hombre lo encuentra en un campo y por la alegría que lo da, lo vende todo, vende todo lo que tiene y lo compra. Por la alegría, no por la obligación. E Ignacio conoció muy bien esa alegría y la misma le hizo capaz de dejar espada, apellido y un futuro. No fue un renuncio amargado, sino fue una renuncia que le dejó contento. Poz horrek eskuzabal bihurtu zuen Ignazio, eta eskuzabaltasun horretan sustraitzen da bere bigarren aurkikuntza handia. Pariseko unibertsitatean bizi izandakoa. Han, Europa gatazkan zegoela erdian, Ignazio gauza txiki bat egin zuen, eta benetan iraultzailea izan zana. Lagunak egin zituen. Eta nolako lagunak. Gelakide izan zuen Nafar bizkor eta arro bat, Xabierreko Frantzisko,
familia berak Nafarroako gerran beste aldean borrokatu zuena. Hain zuzen, ere Ignazio bera zauritu zuen alderdiaren aurka. Etsaiak izateko arrazoi guztiak zituzten, giza logikaren arabera, eta munduko lagunik onenak bihurtu ziren. Xabierrek urte batzuk geroago, Asian hiltzorian zegoela, Ignazio izena Espainetan zuela, esan omen zuen. Alrededor de ellos fue creciendo aquel primer grupo de compañeros, castellanos, navarros, franceses, saboyanos, portugueses, hijos de naciones enfrentadas entre sí, que se llamaban simplemente amigos en el Señor. Cuando en 1536 salen de París hacia Venecia, tuvieron que atravesar a pie una Europa en guerra, desviándose por Lorena y Alemania, porque Francia y el Imperio volvían a estar en armas. Pentsa dezagun esena horretan, nazio etsaietako lagun talde bat, elkarrekin oinez, gudarosteen artean barrena, hitzik gabeko sermoi bat zen jada hori. Adiskidetasuna, bakearen forma bihurturik. Y San Pablo lo remata en la segunda lectura con una frase que podría ser de Ignacio antes de Ignacio. A los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Todo. Hasta una herida en Pamplona, hasta compartir cuarto con el hijo de sus enemigos. Gaur gu ere bakegabeko mundu batean bizi gara. Gerra amaigabeak, gerturagoko azarre eta zatiketak. Ignazioren bizitzak gauza deserosoa eta askatzailea aldi berean esaten digu, munduko bakea bihotz bakoitzean hasten dela, eta lagun harreman zehatzetan eraikitzen dela. Inork ez du ematen ez duena, eta bere baitan eta jainkoarekin baketutako pertsona bihurtzen da besteentzat bizigarri. No es casualidad que Ignacio pusiera entre las misiones de la compañía, lo dice la fórmula del instituto, la de reconciliar a los desavenidos. De la cama de Loyola a la amistad en París y de ahí a los caminos del mundo, ese es el recorrido de la paz. Eta gaur guretzat zer, hiru gauza simple proposatzen dizkizuet. Lehena, Salomonek eskatu zuena, eskatzea egunero, entzuten dakien bihotza. Bigarrena, bakea konpas bezala erabiltzea erabakietan, non aurkitzen dugun bake sakona galdetuz. Eta azkenik, eta hirugarrena, Pariseko eran adiskidetasunak lantzea, bereziki gugandik urrun edo aurka pentsatzen duenarengana hurbilduz. Aquí, en Loyola, en el siglo más guerrero de Europa, un soldado herido se convirtió en peregrino y en amigo. Y de su corazón pacificado nació una red de reconciliación que llegó y que quiere llegar hasta los confines del mundo. San Ignazioak eman dizagula entzuten duen bihotz bat, Salomonena bezalakoa, eta Parisen bezala adiskidetasunean bakea eraikitzeko poza. Guretzat, gure familientzat, eta nola ez, mundu osoarentzat.